Musesia wendini wa kilungu cha Thambalala valatende na kuthambalalia maundu makonete maundu makitandani kana maukomoni ni kwithiwa kwithiwe na ulaisi muno nandu matwikithia kwika kiko cha kitandani kana kwika mapenzi kana sex kwithiwa ni kindu cha kawaida kwa thayo wa kila mwene nthina muno andu mamuika na ndi noti na mote witu ula wende na kututa maundu ala tuna kwika na sindule sithitu ciothothea na tuna kwika ata ukethia andu ni maikana na mituo taisu. Catherine, andu ndiwe mabikiana kwithiwa yolo wa undusu wa kosa maundu makitandani na uvuthu na maundu ala kana mbanga ila andu matona kukwata. Konisi andu atu tona ikala kwikala namo ata nikenda withie kila ivinda ni mabikia kwekana na mituo esu ya kosa undusu wa kitandani na uvuthu. Undulonge na ngunene na bauni Kanisa ni ile kwithiwa na evinda kana mavinda kwitha na mobundisyo malumu kana mobundisyo yolo ametwano na misingi yayo melumu nundu thiwa nitukwitha na mobundisyo yolo ametwano na kunenga maukomo ndaiya we mundu ume na mundu muka kana seminars la tusita seminars couples seminars na mobundisyo langi mala matatwani tondo maile kwiyikalia na isa ko twika ni matwana na kinenga ndaiya niona tuni kitona uchangia muno kuoleka kwa maundwa nundu netha nasi aingi ni malekele ilo na wewe na mama yona tachau tondo meona bisi kama business as usual na tio seo Kanisa yethe na makanisa methe na evinda kana mavinda mobundisyo mitwano na misingi yayo milumu na undu mitwano ile dalile na undu mikalile ya itandana ile kwitha ile nundu twetha nayo ethonye mwene ni mutwae mume wakwebo ethabe obandu uwase no kulindwa musmausi no kuniwanesa withia ndaikata ndesio kakusia kwandele kanyotha no ndia na kaendo kwata na matwele tukoyanza no kutungi wananzela yikitata ile no kana naonyo kanosu ni chao no lalai nondo kukomania andu matatwane to situweta chao lalai kutia mume yaku ukakwatana na mundu ume ongiba yanza usino lalai kutia muka waku ukakwatana na yeye twange kuyanza usine chao no lalai na ulalai ni muthoku na ngai akasile la chao ulalai ko ndutwetha na evinda ya kumanyisia seminars kwa alama twanite seminar kwa alama tekitane matatwanite na tuimanenga guidelines sound maile pekalia meyo tamakaluma Kristo Yesu nene si undu wa kukomanya ndio ambila koso na chao na ulaisi sio mbwana kwetu na nyinona mwenye sautwika ni mubiki yake wango cha ukomanya kada alama imana kwivinda yu wewe ave na wiya mwingi muno mwetu athenie mwana ke athenie ambila ba endo mumbi no ndatika ndikata ethela mavinda nimo mavinduku nandu nimo avinduku ndinde nondo na andu mavindukite nao na itu ithia la tutaneva na ndeto yangai itwela na itu kuvindota umumbi ukathisio cia itu no ithio tondu isawatha no vindu auta nikana withia ni wekata ni watha ndilie la tinayo la ndio twaile kwatha munyambu la twinawo la ndio twaile kwatha nikusia kumanana kwa kimwi kwa andu matatwanite nikusia kumanana kwa kimwi kwa mundu ume kutia muka na kuthikosa mwetu bayanza mundu muka kutia mume na kuthikosa mundu ume ngi bayanza nundu nyemi kala ndikulia nyo ulatite chao na kilo latite bayanza uyona chonyumba ni late kina kila nitona ulate bayanza ni na chochauni pa nyumba tundu mwana kubuthithia mundu mola ni na kenyumba na kuone kumone thia nita infertile kwanza yemwe kanengi nundu sio mbua mundu ndu itia mume yaku ukapatana na mundu ume ngi bayanza sasa unatafuta nini kunienda kwa asia twethia na seminars na mobundesyo malumi yulwa mutwano museo na mitwano na maundu makitandani na misingi yayo tikao la muno undu wa chao wa ulalai siana misito kila kingi sio mbwa uwetela bau tembino kilianike ivieta Kanisa tuyaelosilela andu alame na mutuo nundu bibilia tu ya muikasilile nikana muikeke ata muikasililwe na bibilia nisio kaingi ni tuya
tika tatu kwata ngewaya ukua itha na ngano twekane nasyo ngewaya kukua ngano na mathane ya ngai ngano ye kumbini netha yicha chaune mwakini tika silile andwa na kumona na wonzusu mena go na kumosa na doa weba na doa osu ikilata ile kwikane kwitha na ebinda ya kwikata ya kumamanyisia ne ebinda ya kumeka counseling ne ebinda ya kumatungia na mbola kwa wendo mwini anaini asia tumakusie mbola twina winyivyo na ngai akatunenga bina na ngai akatongelela bina na nikana ikanisa ya ngai nda umba mundu nikana ae ngai ni wa mampienzi ya mundu nikana mwogosi na uno mutego wa mumaitha na no koba kwa mumaitha kundu une na kwansia tweke nganu netha mundani wa Yehova nikana Yehova ngai yebetanga no netha ngano ye kumbini netha ibebia indi ni bandu ba kumasilla tose mwanya wa kumaya tose mwanya wa kumatungia tumatungie mbola na wenyivyo na wenda munene wanga yula wirayo na ngai akatutethia na ngai akatutwabasa nundu ona kwandia imuseo ona kundwa imuseo taketha taya seo Yesu nakwe kikuchachao kikuchangelani tuyanangwa ni kusilelani la na kuona na ene makodhe na kuona na ene isa na indi ni isa ukutabia ta kwa nongi wambiye mbitisio ndesio chao sio isa bai tina yona mbe yikite hata ivete na Yesu siombi wondo mwe sikite hata sili wondo mwe ivyo ndetu isa sia mithemba mbingi na sike bathukanyo ukisane kina chaku ekakono na ende ndiasi ati Biblia nini utunenga ndeto undu wandu mamuthemboyo tunene na mona mbola na wenyivyo na timatungia na tina ndeto sia kanyamuthei timatungia na ndeto sia ngai nundu kwanzia ya ndeto ya ngai akatuma ndeto thayu ni wamo na makaekana na mikanilie no na makavinduka na makekala nesa kondo andaya ya ngai Biblia nini tuona andu maya thukupyo na mesa useuba na matuika meke tubi metho ni manga imatungi watondo labalele Saulo abeba kwa aike ngendile lakini atebe ni ngai avinduka asa upatuika Paulo naye kama ndo manene umundu ni tusoma mabuku Paulo weki hata waandi na taketha Paulo ni wasililwe na taketha Paulo ni wosekie na wonzusu yake na thenosu yake no ketho mungetha hata avinduka kundwa latina mo ndini mamu bayansu nyumbani ya ngai tieke omasilila tieke ona tabate etune mindete mundu suni uvinduka na katuika mundu akwikata mundu akwikwatwa pe atabanya mobo museo mai nanai pe atabanya mai mobo museo manywete bangi pe atabanya mobo museo mekete maundu mathuku lakini maya wa na ndeto cia ngai na maya mosililwa mawonzuni mo na masio kanziani ya dayo na meka la nesa dayo ni mobo museo no mundi na atabanya nene ndona okuyangania nangania kondu au twikasilile endwa twikasilile ando mamuthembo tumaetembola na timaya na wendo mwingi na counseling nene nundu nene sesu ni tona kutethia na kwaka ando mangai ebindani sio tali na indi tumanengelelete ando ni alameno twika wa maundunia nene sini maile utetheka ni maile utwikika dayo ni wongo naindi nukuona andu ala menthini wa mutwano bado mayosa undu wa kulika undu wa kwika kiko cha mutwano cha kitandani kana sex na undu wa ulaisi muno ovala mena mwanya wa kwika undusu ni kwithwa na atwai andu amenthini wa mutwano maina thina mayika maundu asuma mitwano kwa mume na muka ulika kwa mundu laku pauno unengeto lusa wa kwika lakini bayanza ndisi meetha malatiti chau aka no meutia mume mama kwika mabula na yosa mutungi tawadhiusi nakonde usionathi athi ukomana na kwa sio wale au silanga ndete kutakio au mema iti kama wau na mayosa mayiko uchache kama ondokete kanete na Nairobi city kano masaku kano bala maende tunoithi amathi ukwata na mbendwa kununundu ngai no kunengete uthei
itina wa watu anani wanengu thei wa kwika maundu asu kwaku na kwa muka waku tafadhali kwa na yasiombe tanise na maundu asu no icio kamukani waku na munyika na tondula ngai ubangite nikana musi wenyu ende na kwaila na musi wenyu ende na kumila metho ni manga ina misingi ni ya Ukristo nundu andu aingi ni maekanie na kamo na maundu asu mabatani asumo maka uthikwiya ni asa kuyanza na mwakangi maekana na umemo na mathikwiya ni asa mabata asumo kuyanza aumene alangi azin aumene alangi atite mume wake nyumba ai kwa aka na ai kwa ume mundu ume na ulomwe ni saupiyati kitolopo kila chombie mundu ume no kimwe uitembea kena nzimana wezaidi ya ndume wonde aindo ngomwe kitolopo kila chombie aka no kimwe na giilo uitembea kena nzima withe mundu mukabonde aindo ngomwe nundu ombi kwene ngai aindo ngosu kundi siyo ilo the umala kuyanza wilatia ungi uiliata na wina chao nundu tofauti no kedha akitenda kimumbile no mweo no suya kuno mwiyo na lawe nake ena nyama mbingi no laiva yanze ena nyama nini lakini kitoloko kila chombie mundu mukano kimwe na kila chombie mundu meno kiba no kimwe ndwe thiye ya babe no tofauti no la utiye bunomba kwao kwa kundu wao akamaitu twinenge indaya au memaitu menenge indaya mitwano yitu tuminenge indaya maitu inenge indaya anake maitu inenge indaya etela ebina yabika ya utwana yabika ukanewo they wake 6 ukeka loenda wizedi ya watikewe wizedi onandu kwetiu wizane wende yone yake kitumi nondo ebina nekiata neyaniye undu wa kukomanya uweke kuosota undu wa kawaida nundu wabata lakini ni wabata kwa andwala matwanite weno waisa umanakana ila withao yiko utemu twano tatwanite kana nulalai na no waisa umanakana ngai aite akasili la ulalai na naila mbuku yuluwothi wa ndini la wikamwe waku mwene ona kauna isi onde ni sianene lakini naila okuyika we mwene mwe waku mwene na isi ni nduku na ngai no menete ulalai na ngai waito yasi akasile la chao ulalai tumaitwa la mwe university mwana musoma na mwenyeki abiti muhimi na nesa na nika na mwinengelelwa uno na nzela ya ilele anake maitu no mwiki yo bidii ainesi yete amaenda ukwata ni anaku na mayeka la mekamu stay maybe na yeye sao biko yesa na mungu wa mtu Yesu kundu akasome aikuete ndikilisi ana kasonga itatu chongo kitio cha ndunda na choki kitio cha ketenge na choki kitio cha ene karimi na maundu mengi kundu nienda kwa siata ibinda yongo yabika ngai akao kunenga no kawika mpaka ukwewe mpaka otikewe mpaka withewe ukola wende kwenyu nundu gwa undu nukusane ise ikaundo umwe oibindani ila ya ilele tutanisie na addictions ya sex nundu nibode dise makabao nibode dise ndeto ya ngai nitumie ikanisa ya ngai yeumwa ne kanisa ya ngai ya ile kumwa nundu wakwa na nundu wako no twetu manya tupange akili smart na tuima na ngai ulete ulalai na satani ndeki immortalisa aliza bishopu akaliza bazita akaliza ene mutabania akaliza mwini takuvero satani ndeki immortalisa kondo twetu manya na lati mutwanoni twekalenesa na ala ndi mate mutwanoni etelai ibinda yabika nimone wa Mwanya na muziko mwenda ona mwenda iki ya kimani atawaliza. Asanti nende ndurathie museisi ya mundu ithana ikulio kana undu wenda umuteresi au kwati ata ni kwati kana namba nino Catherine Ndolo 0725 46 5217 0725 46 5217 kana YouTube ta Kate Ndolo tiwainesa iraina kiwiyo kisio chakwa ngai asanti museisi avo nivo tutinianzo manthi nthini wa kilungu cha umuthi ndikwendea useise musio wa ilungwila siatiala tiwanesa